Sikwamukele thuthi umlanga kakhuluma sithi khona izingabhoqo studio namhlanje ngiphethe umfowami sifundisa ngafundisa incephele zakhe intombi ngeke nasi ngqazi yohlala ngale nje umzukulu kaNgcoviya ke lo asikubingelele sikwamukele ngiyabingelela kakhulu obingelela uJaivas Mnike umfowami sofundisa ngafundile bathi igalashi leFebi incephele zakhe intombi ngeke nasi ngqazi yohlala ngale emzini mfowethu yaphela kwekabhoqo hayi masikhuluma ngoJaivas sikhuluma ngensizwa eyiligagu emlonyeni insizwa eyiligagu onyaweni insizwa ekwaziyo mfowethu ukukhanda ingoma enomlayezo iye kubantu ungathi mfowethu lobugaga omngaka nobuyoninci nobuchule mfowethu obujule kangaka buqhamukaphi Jaivas wemfowethu ngathi umuntu into akasuke nayo uzalwa nayo okokuqala lokho okwesibili ukuthwasa kwami kumgqumeni ngangithwasa vele uyabona mawuzothwasa uvele una umoya ngathi umoya unawo bese eyawukhupha kahlantu wayikhuphula wayizokhuphula nje umoya kwangesikho ukuthi uzongiqala phansi uyangibranda cha mfowethu uJaivas Mnike umfowami sofundisa ngafundile ekhaya kusenquthe eqhudeni esigodini sasemsamo emshukansizwa kwesenkosi usithole mfowethu ihlaka sihamba kodwa sinanyawo awu mfowethu hayi inkosi ayiqela uJaivas Mnike siyazi ukuthi mfowethu ungomunye wabaculi abakwaziyo ukuthi besiza abanye abaculi bakhulunywa ngomsebenzi kuqhamuka amahiti amaningi la esandleni sika Jaivas Mnike kusho ukuthini lokho ngoJaivas Mnike wemfowethu nje ngathi mina ngiyibona ukuthi nguhlobo lomuntu ngitshelwa abantu kodwa futhi noma bengitshela ngikuthatha abakushoyo ngufake la iyona nto yenza ukuthi unyaka nonyaka kuhlala ngabazi ukuthi kunento entsha engiza nayo okanye umuntu engisebenze naye kuba ngazuthi uthi ingoba ngithanda into engiyenzayo ngiyawuthanda kakhulu umsebenzi wami lo weginci ngothanda okudlula ngazi khona ke lento le osunokuyenza manje le ethusa abantu uJaivas Mnike ngeke uze kuthiwa i-album kaJaivas Mnike ishone phansi kodwa uzwa kuthiwa hawu uJaivas wakhuphula kakhulu kwizinga kulokhu manje futhi yini lento le naku uqhamuka udlala nomsuthu uhamba nomsuthu udlala ngazo lezi zitayela kodwa kumnandi kusetshenzwa inhloso nje ukuthi ngihlala ngifuna ukuthi abantu yini abayidingayo uyabo mawuhlala uyihlupha ngokuthi abantu bafunani uzoyithola into abayifunayo then uzohlala kuyona ngqo ebese abantu mayifika kibe fuke beyimukele ngokuthi ngiqale ngacabanga bona kuqala before ngiyicabanga mina before ngiyenza lento ukuthi ngiyayenza lento ngiqala ngicabanga umuntu olalele nomuntu ozothi mayiqala ifika lento endlebeni ukuthi izofika kanjani ya izinto engiqaphela kakhulu lezo yikho kwangathi umsebenzi wami uhlale uthi unyaka nonyaka lokho ke ngiyayiqhenya kakhulu ngalokho ukuthi umsebenzi wami omdala angufanisi nomsebenzi engizokhipha manje umsebenzi omdala uzozwa omdala lo omusha uzozwa omusha lo kodwa ubuza ukuthi Jaivas Mnike ya yona mfihlo nje yami ke leyo mfowethu usebenze nebhovu likadikati imntu ekhathele kuye ekhuleni Thambo lemboleni nalemnyama lendlebe lodwa kwakunjani mfowethu ukusebenza naleya nsizwa futhi imaphi mfowethu amava namagalelo nezinto ngathi uyifunde ngempela wahamba nazo ngathi njengamanje ngiphethe lezi zinto noma ngingazamanga ukuthi ngizenze umgqumeni kodwa zikhona izinto engiyithathile zangisebenzela namanje ngisebenza ngazo ngoba ngikhona okokuqala ngakuthatha komgqumeni indlela yokudlala igidi into engafika wangithwasisa kuyo wayengikhombisa ngisho ukuthi mawudlala isiginci isandla sihlala kuphi isiginci kuyimasi ifika lapha ezintambeni ukuthi ukwazi ukudlala yona into yokuqala ngayithatha leyo enye into engayiqaphela kuye indlela akabhala ngayo ingoma wayilandela imizwa yabantu ukuthi yini okukhulunywa ngayo ngaleso sikhathi yini iSouth Africa ebhekene nayo ngaleso sikhathi wayibhala phezulu kwalezo zinto umgqumeni wayengaveni yakhanda ingoma lento ukuthi ingoma iyaphushwa ayengekho into yiphupho lelo ingoma uyikhanda ngendlela okwenzeka ngayo ngaleso sikhathi uhambisane nemizwa yabantu nezimo ezithinta umphakathi ngaleso sikhathi wenze njengomfazi omnyama wenze njengomfuzi iyona nto ke ngafike ngayeba kumgqumeni nesiginci nokuhlonipha abantu nokuthanda abantu yonke into engafike ngayizuza kakhulu kuleyando uba uJaivas Mnike kuwumculi othe ukuhluka kuthe ukujula ngifuna sibuke lento ka-online uma uyibuka uyiqhathanisa necassette uyiqhathanisa ne-CD ungathi ungakanani umehluko noma ukhonani futhi umehluko uma ubuka lesikhathi samanje ngane yakwethu uyabona manje online khohlwa umsuno njalo yanto online khohlwa hayi okhohlwa lokho online emfowethu sesiyakwazi ukuphila samaciko yabo nje ubona abaculi sebehlala ngoza amasingile
athi umuntu ekhiphile ngoDisemba uyabe yakhipha ngoFebruary uyabe yakhipha ngoJune indlela online owenza ngayo ukuthini hayi siyayithola imali because yabona ngesikhathi sisakhipha ama CD besini mase siqedile ukurecord e-studio mangabe umsebenzi yawurelease mase kumele uyogaya ukugaya ama CD yawu 1000 kwaku 1000 kwaku 11000 ugaya ama CD yawu 1000 uzowathola lapha eThekwini kodwa ama CD njawu 1000 11000 makuthiwa 2000 ugaya 2000 22,000 mawugaya 3000 33,000 imali oyikhiphayo ungazi ubuya noma ngekibuya yikho ngithi ku-online sifike sikhokhela i-studio sikhokhela ama-session emve kwama-session kuphelile umsebenzi ngiyayifaka online uma ngiyifaka online ayiqedi ngisho 1000 ngiyifaka ingene kubantu abantu bengibuyisela 300,000 or 400,000 sengiyayazi leyo mali ku-online but ama-sales ama-CD ama-USB angiyazi leyo mali bengasebenzeki manje siyasebenza ke manje siyasebenza abantu abasisupport udlaleni umculo kaJaiva Zimnike online bafowethu udlaleni album ishaya amamiliyoni ingashaya imiliyoni ngiyacela kwezikabhoqo bafowethu wonke abantu ababuka lo mbukiso usekeni umsebenzi kaJaiva ayikhuphuka izinamba the more kukhuphuka izinamba the more Jaiva Zimnike uzombona akhe stage kubo ngifuna sibuke izwe yakhe upstairs mabeqhubeka abantu bewusupport umsebenzi wami but mawuzo uzoyikungisupport ubheka ukuthi mina ngifuna mfokamisi Mzulu kaNgcoviya sibuke isasasa nokuthakasela kaMaskandi mawuqhathanisa nesikhathi esisemumva ubuke manje uMaskandi indlela esuthandwa ngayo nothakaselwa ngayo nje ezweni lonke laseNingizimu Afrika wemfowethu ake ngiqale ngibonge nje abalaleli bomculo kaMaskandi abalaleli bomculo kaMaskandi laba bamanje sebesebenza ngokuthi wena usebenze kangakanani ngokuqala lokho mawusebenze ngokuyimisela bayalenza iqiniso mina ke ngihlala ngisebenza ngokuyimisela abathandi bomculo kaMaskandi ngiyacela ke ukuthi ningasexe ningangijaji kanti umsebenzi wami awusupport ungijaje ngoba wazi ukuthi umsebenzi wami awusupport ungathi uJaiva Zimnike ulala ethendeni kanti uwongenzi kahle kuye awuzange ukuthi awumenzelanga iqiniso awami nje ugcina lawo